yɛde ɛbrɛ mo ɛfiri ahenkan 93.3 FM ɛha. Na seneni da edi kan a wodi wafidi ato hade ana mekai wo se fiade bia 1 p.m. to 2:30 p.m. ti bomodian se fiade bia wodi wafidi ebeto ha na watie enchechepa ayede ebremo. Na me pacho na watchi mienu etwemu na watchi baako a etwemu nso se wutie enchecha ye wa ha nyina ene no ye bebie phone lines no atomu ntem se de be ya nsemisa no ebeba bebre na ama doctor etimi eyi obia ano ententem so. Enunti no se ye bia homatrofo ni tuma na wabomodia afrentem na asembisa no etimi abantem firi se Mmere na yede eye adwuma. Na mekai wo se dwumedi a wasunto abuti eya pomodi medwumedi wa henkan 93.3 FM ye de bra ofia de bia bra donko abodi kosise no mienu ebebo apemu na mesanso akai wo se ye stream live wo Facebook ko search for henkan 93.3 FM ne capital letters obi hu ye nwo ho na wa share na obi nso enya sa dwumedi nso emfaso ebi. Na your WhatsApp and SMS line and so 0594 841 044 841 and also a message be o asembi sebi na wo hwe na afawie ntuntime mfre na mo person fama ye messenger obetime dia fa ho making kan ache doctor na odi ho moaye ama. Na enam se ne no ye bebia homatrofo nso atomuntamunti no mebobo yen phone lines no na watwro ede ato ho se de be ya yenya kasefra enkoye se bia wanti numbers no na o question na se wasembisa ne beka wo mu eno nti no 0201 0201 944 485 0201 944485 and I say 055 4820 910 055 4820 910 na watwe etwa mu na watwe mienu etwa mu nyina ye ne Dr. Mausi na etwetwe nkomo ewo fidua mu ha sei an oye gynecologist ewo Komfanochi Teaching Hospital said the dameka no oba bedi bosomepe na enche bia ne brebeso obekọ enu nti no we akwenya kese de mawo se asim bia ha wo se wo mmemu wo ne wukuna setene mu empaso agudie bibia general ade bia efa ye in private part ho ye reproductive system ne ho ye awo mu ana bibia no mesre akwenya neni se wo frɛ na wo bisa doctor question bia wo. Na eneno ye behwe bibi kakra bi e de afa family planning ehu ye behwe bibi kakra bi e de afa family planning ehu eno no ye nkasa bebre na ye nya de anu ni esipe na afa ye bie kwan ato ho for nsemisa eye questions no eno nti no mesre se obeben wafidie ne ho na wafro obi na obi so afro obi na dadada na echi wusu ni nyina no watwotweregu krata so na wofra wetimi eyi nsemisa ni nyina egu ho. Na mekai wo se me amidi dwumedi enwochi amemedia eni radioness Awurabena na ene yasenya Dr. Mausi ewo efidio mu hase a wo sign eni abetwetwe enkomo de debium enu nti no meko studio bi mensemmere no na makoma Dr. Akwaba na afi yede enkomo twetwe no ahyase Dr. Mbacho me Akwaba ba ahenkan 93.3 FM so ya menu aba me pacho empombo kodi nyame adom nyame de nkwa ache yen ewiabri so na me sure say tiefo nyina so ye ho ye wo apomudin yo doctor ye de nyame ase se ohu eye ewo nyame mu eneno ye behwe bibi afa family planning ehu na before say ye be hye bibia se atwetwe nkomo ne ebe mu bia family planning fa hin kosinya medical bisa say doctor say ka family planning kra eno ne den obi tie yen onima de kro eno ene den yo me da say enti say ye ka family planning na nipa bia say ansa na obetu anamon aye bibi no
ebe hia sɛ wode nhyehyɛ beto kwan mu sɛ ne ebe ya de wo kwakoye no ebe CP ama wo nti sɛ Ghana Blasters ko bobo krampo a yenim players a ebe frɛ omo bre a ebe frɛ omo wa wodin obi a oyare ye mfrɛ no dodo a ebe frɛ obo krampo no yebe yi mu 11 sɛ mo na mo nkogina park ne so sɛ usi dan a saa so na wo be plan na we hu edan a wo pese usi embre dodo a wo pese odisi dan no bre a wo be wie ne nyina agina usika ene wa ho den so saa so na sɛ ye ba yasetene mu a sɛ ye ba awo ene awo nhyehyɛ mu sɛ nea wo be ya wo be nya awo unya awo ne so a sɛ nea wo be ya wo be nya nkora dodo a wo pɛ enye eno nko anso sɛ nea wo betiti nkora ne ntem sɛ nea be ya omo nkɔbobɔ so na wo be nya sika ne ahoɔden de ahwɛ wo mu ne nyina ehia planning nti sɛ ka sɛ family planning na asekyerɛ sɛ o planning o family nti ɛyɛ nhyehyɛ ene ekwan a wode to hɔ a wode bɛhwɛ sɛ webusua a wo pɛ sɛ wonya wo wiase no wa planning ne ye ɛno na yɛ frɛ ne family planning. Yo, Doctor, me da say ye pa busuafo me gidi say what ya see ye pa de ko dia family planning ye na mesa ko doctor wona me bisa ne say family planning no ye wo ma horo bi ana. Yo. Inti ye kan say family planning no we bisa say na kwan ben so na wo be fa so a wo be planning family we. Yen fa ne say me pese me wo mba miensa kwan ben na me fa so a nyin say emba mpofiri mu. Anase emba wo brea main plan ye na betumi awo nkora miensa we ebia mpese me di school shame ti me ko school maware die na me ya betumi a plan me family ye nti ye wo nyema mienu a ye ba ko eye se yetumi de enro ene methods bi eto ho de boye ho ban the tosu mienu so yetumi ye the friend say natural family planning and say kai family planning ye one hudo mienu natural family planning any artificial family planning em say ye ko yenim ye be chire mu kakra na yate ase. Yo, Doctor, me da say ye pa eno nti no natural family planning no eno ene de we he ena artificial family planning nso eno nso ene de we he. Yo. Inti say ye catch say natural family planning na ye besua fi die na ma nyinsen eba nti die ma nyinsen ba no se wo pese wo bo nyinsen ho ban na wo bre a wo pe na wo tete wo mba ne ntem enya emba dodo a wo pa ansa na nyinsen beba no ebehia se be ma ne hu nsuo a ye frɛ ne sperms no eba ko hia oba ne kosua a ye frɛ ne egg nti se wo pese wo ye bibi fa sa de ne ho a de wo be ya ne se ma sperms no enkohia egg no wa bra ese ehia no na chere se nyinsen enye den entumi emba nti natural family planning no ye wo mu ahodo bebre but omo a eye edwuma ema omo yie no eye omo a omo nim omo menstrual cycle onim se busum bia uchima brise nti we hu ne se busum bia uchima brise no utumi ye betumi a kyerɛ bra oba wo betumi atukusua nyinsen betumi aba nti uhu ne saa na naturally no wo betumi atwe ho efi be ma ne oba nhie mu ho wa bra wo ye fertile ye friend the fertile period no wa bra wo ye fertile se na be ya nyinsen emba nti ye friend natural family planning bra nyinsen betumi aba no oba bia wa period ye normal regular no obetumi calculate na we hu so sa bre we me ne be me di agora metumi afanyi nsen na wa twe ho efi so ye won so bi so eda ne di wo oba wo nipedue mu a obehu se wo tukosua em se no nsen bi sa ne ba ye betumi a kyerɛkyerɛ mu akɔ ekyire na afi so ye wo natural family planning ba ku bi wo ho a se oba nyinsen once a onyinsen no ontumi emfa nyinsen bo foforo wa bra onyinsen ni bi afi owo so a bra o ma akora no nufu nsuo no
yes if the first 6 months a wo ma akora no funsuo no nyinsɛn entume mba because akora no enum ninti but eno so no say bi as 6 months ne nso ye na say u period aba dia period na nya aba ne die fisa mbre ne kɔ no nyinsɛn bi abetumi ayeden aba nti oba a wo ma no funsuo a bibi nti period ne mba ye within 6 months no untume emfa yefun eno so bɔ ho ban but eno ye say wo ma akora no funsuo ni ye na wonfa bibia nka ho once akora no enum no funsuo anapa ne enwumre anadwo de period ne mba ya nyinsɛn entume mba but say period ne ba na kyerɛ sɛ o start ye den o da ho so na afei ye natural family planning methods bebree so wɔ hɔ a ɛyɛ na mintu ne fu bebree sɛ yɛmfa saa kwan ne so efi sɛ the failure rate no ɛwɔ soro pa sɛ uta ye those methods na chance say en farm no ɛwɔ soro nti ye methods bebree a nkrofo de to be the bomb ban but for the purpose of our discussion me ngi ni say ehun be hia say ye bɛkɔ sa methods nti we ye natural one no na afei ye betumi aba artificial methods no so ɛno na ɛyɛ na ye mu bebree ye ta AUC jo Doc, me da say ye pa nti no quickly no ye beko artificial ones ne so na ya bobo so. Yo, nti say ye can artificial family planning methods na. Die ye pese ye ya ne say ye bebo nyinsen ho ban. Se na be ya nyinsen emba. Nti bibiara ye be ya emma kusia any sperms no enkusia no. Eno na ye friend no artificial family planning method. Okay. Inti ye fi ase no ye obi bia ye friend no say barrier contraception stress say wo di bibi akata ekwan na be ma ne hunsuo ne oba kosia no ebefa akwa kosia no inti ebi ye condom a ye use inti once a wo di condom ni hye obema ho no ana say oba wo di ye friend say female condom a wo di hye nase no say be ma ne hunsuo ne ba ebekwa kogu condom ni mu nti enya kwan enko oba ne ho enkohia kosia no nti eno ye method bia nipa bebree ayusi awarefo omomo ware nyina omo use de bom ho ban na saa method we no eye adwuma wo ade mienu mu ba ko no say etumi bonyin se ho ban afei so etumi boye ho ban against infection sexually transmitted disease nti once a be ma no ene oba no ending kitemu a yɛmfa ne sɛ mojafra ani nsufra ambe mu no nyinsa entumemba afei so infection so ɛnyɛ den entumemba and this barrier method yɛ obebree yɛ male condom yɛ female condom cervical cap de edu tumi hyɛ wa wode na no na ɛno no ɛbɛ prevent sperms ne sɛ ɛbɛ kɔsoro akɔfa nyinsa aba ɛno so ɛwɔ ne side effects and the failure rate the failure rate ne ɛwɔ soro kakra bɛ 6%. Nti ye say ye yi me 100 at 6 betumi afeli na de e ma ni feli no so edoso nti ye wo senia ye use condom a ye kyerɛ nti say wonnim senia ye use condom ye a e betumi afeli wo nti de e ma ni tumi feli e ye number 1 condom ni tumi pai number 2 condom ni tumi yi fa ho obi wo ha o Jerusalem na say condom ni wura onti onhu na fe na dai na ye ne de ni be ba ho so no na o hwehwe condom na ye say onhu bio na say o ye ma show na je say asema be fie nti etumi wuro kra yira na fe o hwehwe sra o aye den onhu no ka yira pa na afi so no senya wo pese wo bo ho ban anyinsan emba no saa so na ye wo nkrofo bi e wo wiase mu a omo de ne de o pese wo faili inti se wo koto condom a ye wo senya wo behu se condom we eye papa ana se enye papa de edin kan se wo yen se wo hwe condom na expiry date se na be ya condom e expire because expire e betumi afeli afei so e betumi ama reaction to be o ha o ye allergic to rubber na e wo condom ne ho no na afei so se wo so condom ne mu a wo be so condom no wo nsa mienu na we mia na wa hwe se mframa no eye tight na se eye loose se wo mia na se eye loose a che se tokuro condom ne mu because obi betumi akodra so no de pania wo condom ne mu nyina se obi a
Valentine's Day beba nti me dey me ko wo condom obi use a the girl benyim nti say wo use condom na say wan hwe say inframa na wo na tighter e bia na condom na pai dada ansa na wo be kwako use. Number 3 send ya wo be ti condom no you say ansa na wo be uni oba be hia a wo be use condom you say wo di inso ni sem na wo ro nsa ho because infection wo nsa ho na say wo di ti condom na infection na so na wo di be hye condom no eno aso be wura oba na say e de nsem foforo bebre ayeden aba nti wo di sem na ne inso ebe wo ro nsa ho kama ansa na what condom afi so yemfa ya no enti condom ye de ensa tia na ye de ti condom nti ya no na ye de ti ene nti so na be fra ni nyina no eno so tumi ye den ha adwen nti yensem bebre e wo condom ho no say nipa bebre familiar with this na afi ye wo methods a eye enimia method any de ebo ho ban eche nti ye wo de hormones wo mu na ye wo de hormones an ye den enim nti ye be kyerɛkyerɛ ase kakra nti ebehia nipa ko na opese obo ne ho ban ne botae nti a obo ne ho ban eno na be kyerɛ method a eye ma no na afei so methods ni nyina wo ni sunsunso ba ko miensa bi nti wa wo kwakoye family planning ne so eya ye bisa onsem bi na ya hwese we ye ma wo ansana ya ma we choose method nti ye mfi ase mfi de ebo ho ban de bia so enyinsen into member nti eno ye pills no ye wodin bebre ebi din di secure ebi din di lydia ne nkeka ho edin ni dɔɔso na nedwuma eye ne sɛ de bia sɛ wonom pills na sa da na ɛbɔ ho ban sɛ wontumen enyim ɛno nti ɛho behia sɛ de bia da no wobɛnom pills no nti once a de bia da wonom pills ne de nyinsen entumen ba but de tie ne sɛ sa eduro we no sɛnea obroni eye no sɛ wonnom na wɔsɛ wannom ne yie mbom a wobɛnyim easily pa weninda nti yana titifo no muta kan nsem bi sɛ oba opeba na unto emba kra ode enum secure ebeba nti sɛ wonum pills no na sɛ wugyatum eda baako eda mienu yɛsɛ unya kaipe konom na fe bon ho ban for 7 days ɛyɛ sɛ woni obema hia within period of 7 days a wagya pills na to mienu na wobɛnyem ande wobɛnyem nti saa nyem no ɛyɛ na nipa bebre nim nti obi wo beba on chen so doctor na me nom pills so na manyem wa nom ni yi wo ma na orefi na wakofa nom orefi na wakofa nom dia wo banyem because ebo ho ban de bia embo ho ban ochena a wa nom no ende okay na afi no pills no so ye adwuma wo kwan bebre so a enye family planning nko na ye de ye okay nti pills no so eto de bia wo yare na wo ba hospital krampo a yetumi ma family planning pills no say ensa wo yare eno no enye family planning ntina ye de ma wo nti ye wo mba yare bebre wo ho a ye de pills no na ye de treat baako eye menstrual problems nti obi wo ho a bosum yensa bia na ne period aba baako ni ade ni nyina no doctor hwew na eye saa eduro na ode wo beto so a normally ye de mba bebre eto so obi wo ha akora o starting an period o ko ne nim na fe period ne mba yi obi wo ha period ne ba moja be tu ne sa normally no family planning pills no yetumi de control sa nyema nyina e manage yetumi de treat ovarian cyst bi wo ho a se yen hu a yenim se ni treatment family planning pills ye de wotu so be bosum yesa bosum si apena bosu ovarian cyst ne nyina ye den eko obi wo ho a or severe menstrual problems nti obebu ne nsa na yase be ye ne ya obebutubutu saa na pimples abegu ne nim na chese basa omunyina no wo de wo to pills no so abon se na afi pimples ne ade nyina ye den eko na afi pains ne nyina ye den ejai nti is very 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 important afi imbabi wo ho mo yare fufuro bi last ye kasa fa fibroid ho obi wo ha fibroid na moja etu no na yase ye ne ya say the need to family planning pills no so pe we nyina eden ejai nti etiefo aso nti say pills no panie no ne nyama bi a ye de mamu no enye family planning nko a meti asem bi a obi call hospital ye ma ne duro ofi
hospital by na o kan edro na wo hu so edro we say na ye de ye no say twa Dr. Bena adam me obodan for na wa ma me edro we nso wo yare no ne dro no though say obi wo adwemu yare yetumi de say edro no ema no but yare so bi so wo ho a e say edro na ye de it's the same thing with family planning pills no na afei ye fi eno ho a em say ye do baby a tie for baby sa questions nti side effects no ye be yi ano e wo question time nti na afei ye wo bosome ba ko pane a ye wo eno so e bo ho ban bosome ba ko pe nti obi wo ho a na me tu kwan akọ baby aba nti me bo me ho ban ukọwo na wakọ na waba na afei ye wo bosome miensa pane no ye de nkrofo bebre UC eta UC eno nti eno so ebo ye ho ban bosum miensa pe say say wo pese obo ho ban bosum miensa bia say o ye den wo pane nti eno ye omo plan family planning short term obi o ha me ko school me pese manyim ana me tu kwan me pese manyim me kunu eba ne ade nti omo taa wo sa pane no na ebo mo ho ban bre no the only issue a say tie for to say esno method bia ne senia eye edwuma ewo onipedue mu na senia ebeye edwuma ewo amamu no ebia anye saa na ebeye edwuma wo ekwia mu nti ya na nipa bebre ekasa family planning hu method hu say ayese but me chire mu ewie na afei ya ba side effects ni so na afei yati ase. Okay. Yo, Doctor Yeda CA Febusia for Awurabena Mmere e wa hinkan 93.3 FM so and our sungusu awutie no bomoden na frɛ obi na obi nso frɛ obi na obi mfrɛ obi na monkoso a ensim konya na montie enkyerɛkyerɛ yi fi sɛ ene doctor ada romanti yesua ade ye pa family planning mwaka ho asema ene de yesua de enti wen waso na tie no ye. Doctor, me pacho said na o kanana udi kan no side effect no ene niema kakra wo ho no na nka wo bebobo so yo enti yentu milka nko yenim kakra na fe membra side effect ni so me pacho you enti from 3 months no ye wo de ye di hye yensa under our arm ebi to me bo ho ban for 3 years ebi to me bo ho ban for 5 years enti 5 years ni nyina no nyinsen to me mbada 3 years ni na nyinsen entumi mbada ena ye wode ye di hye awodie mu eno boy ye hu ban for 10 years nti 10 years nyinsen entumi mba ba se bia 10 years ni nso ye na se wo pese wo nyima no se wakọ na ye yi ama wo nyinsen ebeba na afi ye wo permanent one eno de se wo ya untumi en reverse ni bio de ma kan nyina wugya ya nyinsen betumi aba but de e friend permanent method ni de wugya ya nyinsen entumi mba eno ye de e friend awo twa no yetumi ye ma mbema de e friend vasectomy na mba de e friend tubal ligation nti de ya ne se baby a oba otu kosua ebefa akwakosia be ma wonso na e friend tube nti ya somu a na ya chichire no ano no nti ya chichire na ye twa so eno ano no ya na nipa bibiri nti ase obi wa o se me kodane ma awodie ni po de yenfa yensa nka ye tube ni pe na ye chichire ye butu ma awodie na me ya me period mba da bi o ya o period beba because de ma o period ba no enye o tube no nti we ni methods na ye e de ma omo a ompese omo titi omo ba ntem omo ba omo ho ban bibi nti nyinsen enye den emba no nti afei na side effect no ye kasafa ho bebre dodo nti e bia yenka ne ho mfaso a eye ma yen importance na fe yaka side effect no me pacho number 1 importance of family planning eye oba no number 2 ne mba no number 3 nikunu number 4 the society nti oba bia wo ye family planning no eboa ma wo focus wo abrabo mu eboa ma wo plan wo abrabo yi eboa ma wo tumi kowenim ewo abrabo mu hwe nyinsan a wan plane obi wo ha eba kura na adani nisu na opese wo ko yi kura mpo but se wutumi bo ho ban a wo banyim wo abra wo pese wo nyim wo be wo abra wo pese wo wo be ko school wo abra wo pese wo ko school wo be ko abrochi wo abra wo pese wo ko abrochi wo be die wo pese wo ye bia wo betumi aye afei so wo ye family planning na se wa dream no wonim se nyinsan entume mba wo sa abri we a
ɛma oba we ni gye nti obi o ho a ni kunu eye adwuma wo baby no so wo baby bra ni kunu akra no sɛ oba no eye bra o ni danger mo na fe wo kunu aba na da bi o manyimo nti once a family planner wo bo ho ban no so me de mfu a ɛma enigye ba ɛma da bi anya na ɔkyena nsɛm ne ade da bi twetwe memfa ngumo ma da bi nyina etutwa ɛnam sɛ ɛwɔ saa advantage ni nti na ɔba no na dwemu ɛda ne fo a ɔda na dwe a ɔda ne nti nipa bebre yɛ kɛse nti wo yɛ kɛse na wo de hyɛ family planning no but ɛyɛ ahotɔ mbom ɛna wadwemu ɛda hɔ fo a na afei wani agye wabrabɔ mu yɛ kɛse ɛnsa ɔmo kɔ asɔre na so ɔmo yɛ bɔ praise sa ɔmo tumi sa dwuma ɔmo tumi to because onsuro onsuro hwee nti ɛbɔ yɛn ho ban na afei barrier methods no ɛno so bɔ yɛn ho ban against infection em say last year cassava infection ho say oba wo tube problem nya ba wo tube ho pe no anu no untumi nyim bio ebi krampo na akoda na topic nti say obema infection ekogu ase wa bra we ni gi e wa bra bom so wundwen wo da ache ho because obema ne de ono de 20 years kro betumi awo ba oba no sebe ye ne wo da na say wan bo ho ban na say problem bi ni a oba no nsunsuan so dachi anya me be hirawa obenya nipa tuturu bi aware no na afi nyinsen ye den emba na ada na yesu na ada na sikasem nti these are the advantages afi emba no so eboa nkora no mo nyiye nti wo ba yemfa ne say 4 months time ana wosan nyim nechi nti wutumi say akora no kro ntumi num nufo no nche na wo atwa ne nufo nti once a wutiti nkora no ntem no ema nkora no enyini ye e develop ye ba ko be wo primary school na baako ewo class 6 ebi abaako o GSS 2 na kire say sika femu no so no unsa to me eso nkora no so nkakra na wo de oyefun yo no mu nyina nkolanta wo university wepra nti ne nyina to me bua afei so embema no bema bi a oye family planning na me pese me wo 3 one na yire ahyehye emma bema no focus etumi bobra bema bi wo ho a obetumi na bema na tena so wa utumi say bema we ombobra ebia na wo no edoso no do mom plan nti bema no kakra bia na ne sika no enso no but onim so me by the 3 years the next one was 6 years 3 years na da o montem no opeso otu foundation obetumi etu opeso okọ nanim o school a obetumi akọ nti eboa afei so eboa society ni nyina say obi ewo ebobo so a wa to me say efie krampo no it's not easy na fe wa ye burden ne mba no bebre sika ne nso mo so nti obi ana wa fa obi nchen na osresre aduane okọ school a come de no ni ade all because omodos no do afi so omodos no do mo yare wontiti omo ntema ankra ne yare nti na se akra hye wechi na se onyim ne chi a wo se na afri akra no o ya twu adwe gina so se o ho bi ba na wa start here den yare nti ho wonfa so bebre nti yanka the disadvantages side effects nti medin kan aka say edro bia was side effects edro bia was side effects sebe me yire onum para oso onum para obefi sa ma try pen so the man obefi nti obi num para ompe obi num chloroquine anya ne hwe obi sum be num chloroquine ho be keka ne sa nti family planning sa na eti eyeduro obi ho ha o react to condom nti on share condom nti ye nka ne say we nya side effect nti na kire say de wo ye no enye eye bad method there bi na fe side effect ni bi so ho a enye side effect eye se na yeduro ni ye edwuma no na wo hu no nti normally no say obi ko family planning ye kire san nyema nyina mu o say we a wo fei say na eti we o period beba we o period mba we ubetumi akese we untumi ye be kire nimu nyina but na enye no mo tie no but okoye na se ni period mba pe na odi America or complaining nti number 1 the hormones wo mu no emfa na say pills bosume miensa panie bosume ba ko panie the edition yensem 3 years 5 years there no hormones na wo mu no is the same hormones there's that now one thing na different they are manufacturing na I don't know oh yeah
nsunsuanso bi a ebetumi ada edi ni say ebinom omo period embe ye wa wo use pills any 1 month panen de bosum bia period beba but wa wo use 3 months any de edi hye yensem no ebinom enye obia ebinom omo period no for the first few months eko year omo use no period no be basa nti obi o ha 2 months na mbae na aba ba 3 months na mbae na aba afi wo use che no na afi a start eba normally obi o ha o start a period no so to me onya sporting nti obi o ha 3 years 5 years dey ni say obi o ha o use a ni period no eba be 12 days na moja ne bank tinkiti ntumi ntwa normally no ba hospital bi ma wedro na etwa na afi nti wo ko wenim no na afi utumu say na afi eye regular na eye regular but nipa bebre mfitiase na omusuro period nemba ba eye dro na wonom sa na eye edwuma sa na edro no ye edwuma na afi ompese omujai nti wonya obi hye wonkran a unjai wo say later na afi de nije ayeden abro na ya na mebisa say period no umfa nya hwe o almost say boabo no na ye fibroid debi enya no kre em say medin campo ka say family plan e dro no dey treat fibroid nti ade a ye dey treat fibroid dey na edema fibroid nti de etie ni say period na eba na ye wa wudi enimu na aboabo no ho say be twan yin say amba na emu na awro nti ye ma family plan e dro na e prevent wa wudi enimu say be develop nti moja bia enkoda ho a ebeba nti na period na ye den emba no nti se period na emba ne ho faso odoso period na emba ne ho faso odoso number 1 unlusi moja obi o ha de bia na ne moja wo fom nti unlusi moja number 3 u service ka u service ka party a nti u service ka number 4 discomfort of my hasi ya na me ho afọ ni nyina etutwa nti obi o ha 3 months the period mba omo ani je o so omo nkan osansu kan nti eno ye one of the effects ye se na eduro no eye edwuma no afi ebinom so omo use a first few times no omo ani su bri omo kakra wo nanti kakra na woni so etwa kakra ebi o na ni tipa ne kakra eye effects of the eduro bi afi na we start use nti with time no eno wo body no ebefa na afi wa ye okay dia make kan nyina no ene obia o obi o ba fili obi wo so a on fili hwe nti se wo fili a no nje se enye because obi so you see the same thing on so here ni bia enye don afi the next thing is say nipa bi no mo ho a omo use a omo shem kakra nti omo ye kese okay ba kakra obi o ho a wo hu okay ni nti ne kese no de ema ne kese ne ba no efi eduro no twi nsuo gina wo mu nti kese na emba ne ye ne nyesrade ye nsuo nye srade ai be ka say we nya srade nti na we kese de bi nti wonya yipe wo se na afi watwe nti eno ye one of the effects e ma wo shem kakra so e wo fa so obi ehun se ukunu hwe oye you say hey why ka see why fine so bi kuna da ro ma mo na ba so nti ni nyina so de DJ ba o sebe woni oba no wo ho na se de ni ma ye sebe na fun na to a say aden bibi hawa na it's a bibi hawa na but we family plan afa we say why fine it say obi so wo ho na weight no a problem no dey say we yarn say we exercise once we exercise we keep fit no we maintain weight no ebi emba be den embe ka ho bio nti we ni ye ba ku mienu miensa bi a etumi daadi wa bra oba no family plan no most of the time weight problems bleeding problems getting any period na to the bia den emba no these are the major problems but apart from that in the enije any ahoto any adwumu fa na wo service ka won service ka won nyama bebre so de bia wo yam nhyehyeo e ma ebusua krampo sipi afi na wukunu ba na wo ka cha wukunu se she condom aba se condom obi a wa se condom na afi de bia na be ma ne buefu na o kasa de bi nti ne nyina no eboa
Yo, okay, that's it. Busia for me di say encheche a ye udi eche eyi pa 19 no kwa na emombo modern say obefa bebre na ede atu koto dwom na nso ode abo obra anya hwe so bi krampo antibia nso betimi acheche nipa no emu ama wanya ne ho entiase na ensema ebi wo hwa ye keka efa family planning hu ni nyina ye nyimfiri ya dwemu na ema yenso ye ho intimi entoye na ya dream enye fine yo ahomatrofo no eye 0201 944 485 0554820910 ofra encha no ye Wapomu din na wageme so se ewo me a mensem na afi wode wasem bisa no egu ho ede amaye. Hello. Oh, kose 0201944485 and I said 0554820910 0554820910 ubetimi afre na wonso wode wasembisa aba enunti 0201944485 0554820910 me pacho na yama frɛ no abantem na doctor etimi yinsemmisa ne nyina an office ebia nei se wanya wo solution to your problem ene ya ebia na wanhia doctor biem ebi nso a na bebi owo no nya de abetimi akokumase ho enti akwenya no enu a eni be ma wotimi bisa ma woyere nso etimi ebisa edema nikunu na doctor eyi mu nyina ano 0201 944 0554820910 0554820910 me pacho ubetimi afre na wode wasembisa aba iguswa etwen ensemmisa eno. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho Wapomu den. Ewo mi amisem. Pacho din ni baby a ofefi. Acha friend Dora na kasefi oda. Yo, sister Dora yetie wo. E pacho na me pese mi visa doctor say. She say a family planning only bit that but o de offer the endreno motor drugstore after so I have it I wrote to make of it. Na oka natural one is the mameto artificial one in am best way. That was there a week ago and me have it. Now after na no me free zone. 24 days go na mo dey and I'm store that pills so beg. After the next me some any me do woman and I'm able to say is it because of say any man used to condom na say I don't know infection na say bad because me who do that. Me pacho say one guy ni share we after how many days na hu ni ama bi wo hu? After 4-5 days. 4-5 days, okay. Yeah. Doctor pacho doctor bisa wasem. Nyama ben na we hu no. And then my mama say ke come na isi so gumi sa. Yo. Ensuo na egu na nka wo mu. Begin na nka wo mo bete ko. Okay. Yo, yeah, that's it. Doctor ebe you are no. Okay. Yo, yeah, that's it. 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 ubetimi afre na wonso de wasembisa aba Dr. Mpacho eguso twa afre fu okay yenya afre for bako. Hello. Hello. Me pacho Wapomu den. Ewo mi amisem. Udin ni baby a ofefi. I pacho me di Janet ni frefi oda. Yo, sister Jane pacho itio. Me pacho me use family planning da. Personal na me use pills. But me giant be 2 years me use edrobia. Me ma me na net na also use edrobia. Me so amenye muda. Nti me bisa doctor say yare bia na say normal thing.
Oh, okay. But your pills no use no for how long? Soon be 2 years. Okay. Yo. Now what would that? The patch daddy. Oh, okay. Yo, yeah, that's it. Doctor Ebe you are why? Okay. Yo, yeah, that's it all for Bajumede. So 0201944485 0554820910 unso betimi afre na wo de wasem bisa aba. Dr. Pacho na mi bisa bibia fa postino 2 ya emaya ife obi wo ho a within the course of the year no betimi afa be 7-8 like oni be mehia bia na wafa na me bisa say any side effects bia na Inti your friend no emergency contraception postino 2 no ye postino 2 nkwa ye wo din ni bebre the commonest ni crofo bebre postino 2 need ya ho ni ade inti your friend emergency contraception. Na emergency contraception no ye wo die ntia ya to ni din emergency. Okay. If you say untumi using no de bia da to say the your friend no normal family planning no. Nti say wo ye obi a wo ne be mehia frequently a person obo ho ban a wo die enye postino 2. Postino 2 no ye ma situations to say rape. Okay. Incest. Contraception failure be a use condom apply into emergency situation and ye postino 2 into yanya ne say only be ma de bia na one because hormones na woman no in fact very high and what she into ye you see wa bra e bia bibi nti e bia wo danger mu na one ball ho ban into no na ye friend emergency na we you see say wo yo bia wota you see postino 2 a best say menstrual cycle. Into obi or how be hospital now or complain na doctor me give me period in trada and I say emergency pills now no. Nti enya ade ade bia say who have say expect na one it is very wrong. Nti eti for yan hye no so nti no ye dora question na obi say no. Oh, okay. Nti who you see emergency pill now. Say we share no say emergency pill no embo ho ban against sexually transmitted infections. Okay. Nti ye say oba bia wonyi no she condom. Say woni be ma be hia because enyin se nkwa na ye bo ho ban. Be ma woni ni say da chin say problem bi bana say wontumi nwo a obegya o obe pack o. Nti sisia na wo ye usa a wo bobra no oba insist say be ma no be den obe she condom wa wo ye nti Dr. Mpacho yenya frofo. Hello. Me pacho Wapomu den. Ekura wa wonsem. Wo wonsem. Me nya me de no. Mpacho din ni baby a ofrefre. Ka pacho fa ni kujo me ka se free akene. Yo bra kujo asene me pacho ma wasem bisa ne nko. Oh ma se bi kan no. My wife. Family planning but me and panel dey no. Owo bia na so na kuma. Twene bonasa fezo gbini sa the whole month na beba sa. Oh, ene obre. Ena le to so ni so. Veze bi ga sa plus no e mema so timi se dia no. Pills no. Yeah. Mpacho you. Doctor Ati Obeyuano, and so yeah, that's say 0201944485 0554820910 0554820910 ubet me afraid now so they were same bisa Abba Dr. Mpacho equine down. Yo, inti. Oh, Mpacho, sorry. Hello. Me Mpacho Wapomu day. Me amense. Pacha udini baby of free. Pacha makape fast na fa mafia. Mafia and Pacha yitiu. Pacha mko share 5 years planning. Mko share 5 years. Okay. Mko yi no ntimi fa. Yes. Pacha ko yi edi sen. The ko wa yi. Oh, okay. Let me just say, okay. Yo. Yeah, that's it. Dr. Bayuano. Yo. 0201944485 0554820910
055482091 0201944485 obetime afre na wode wasembisa aba. Hello. Hello. Me ba cho Wapomu den. Me Mr. Ba cho din ni baby a free. If I say friend Anita, I can say from Anita. Ba cho yeti o. I'm such a question is so contraceptive maybe. That's the menstruation, a try, the free period. Many women share it, many so a journal. Within the period, we try free period in general is fast and use a journal. That's a man to it, many. There's no sense, the biggest treatment. It's no chance. Pacho yente wasem ni ye o. Ase baby a wo hye no eko no eye we dodo nte yente asem na wo ka no ye. Okay, me pacho me say. Me so contraceptive maybe. Okay. Na I say me nya me menses no free period my so. Me ne be my share. In the free period no chema me start to say me so adrono. Internet I say me express me period no and but I say I'm back MMS and by but my check it me and because you say me let me be say answer a problem no. I didn't know you see. Pacho Awurabena you see. Contraceptive 72. 72. Pacho. I didn't. Pacho contraceptive maybe. Nti you see the saying. Me pacho say. You see the saying. Me pacho say when the man have sex maybe now one take it for 3 days. Yo, that's it. Nti when bu nsa no na afi after free period no start e fa. Now you see an nti. Nti midin kan ka say say bibi nti. Na say woni be mehia won pese nyinsem be ba. Ehun be hia say wo be use regular contraception. Yes. Say pills now you see no ye. Say bosum ba ko pane na wo eno ye. Say bosum miensa pane na wo eno ye. Say condom na wo use eno ye. Infie miensa de na wo use eno ye. But 75 ne post no 2 ne ade na woni be ma hye bia na wanom ne de nsunsu anso ne do so. Enti eye no ntina period number na nya bibia e wo mu a ebesan ababio. Yo, Sister Anita, that's it. Yeah, pa 0201944485 0554820910. Me pa cho so betimi afre na wode wasembisa aba. Doctor. Yo, inti Sister Janet Bichai say also on use family planning method be pen. And so you see secure no jai 2 years ago. And also your family planning. Family planning ye drone cry, you see natural crampo, you see calendar method crampo, your friend the family planning. Contraception no na your friend they drew. But family planning the method be use you say natural say get dey on na your friend the family planning. Nti where you see be da. Nti medin kanka say edro bia ne say na ye adwuma. Nti pills na ye adwuma dakro. Nti wujai pills na obenyem. Nti say na abosom ba ko paneɛ no so ye adwuma abosom ba ko pɛ. Nti wujai a paneɛ no fi hu na mu. Bosom miensa paneɛ no ye adwuma bosom miensa but no wujai di bosom 9 ekɔ bosom nsia ansa na edro ni nyina efi mu. Nti once edro na ye na adwuma ewie no ɛno de say wonyem. Say bibi ntina say nyinsa ne mba. Yes, a problem. In family planning no because our brain na nyinsa ne mba no you see family planning. Nti say ya ka safa awo ho. Say bibi na say nyinsa mba na say wo pese wonyem na mba dia bra hospital. Because the man nyinsa mba no enye family planning asem. Okay. The man nyinsa mba no ya discuss bebre nyema bebre. Say bibi na say nyinsa ne mba bra hospital na ye nhwehwe mu. But enfan share family plan because once I will jai family planning no ne edroning na be fi wo na mu anye adwuma bio. Enti eno ye sister Janet na sembisa. Sister Mefia so bisa asem na you see em say 5 years dia ni bi. Okay. Na ojae 1 year ni. Enti edro na fi wo na mu da. Enti say nyi say ne mba e bia na ya de foforo. I say wo ba na ye hwe. Enti mba no ma ye ntena fie.
say me use family planning na no ntina period debi enye no ntina yin san ba no ebi ho ya de foforo ebi so ya de kiti bi na na yembra ebisa say ne yire wo bosom yensa paneɛ no e wo na ne kuma ye ne ya na ne period ne ba bebre nti normally no you see we have family planning na say wonya nsonsanso bi a wo mpa sign bra nti me expect say sa nipa we obesa nso akɔ hospital na wakɔ complain so me use family planning no say na eye me de tie ne say ye wonyema bebre betumi ama okuma aba opepere ye wonyema bebre betumi ama moje tu nti ebedi kan hwehwe ma hwe say nya de fufuro nti na okuma aba no nya de fufuro nti na moja no etu no bi o fibroid ansa na okɔ family planning ba onim ontwa scanda nti ye behwe na fibroid bi wo ho ebia no nti na moja ni tu no nti say ye hwehwe mu na say enye bibia nti na moja ni tu a ye betumi aka say okay ndie e betumi aba a method na o use no yensesa ma na yasesa na ma because edoso enye ade ba ko pe na ade family planning edoso esoro bia ne de age no obi be use no kuma ba pe obi be use moja betumi obi so be use anya ne hwe nti say how a na say ye hu say ampa eno nti na eye o sa na ye be sesa na ma na o problem ni na aye den efi ho Dr. Mpachasa say asembisa no so far ne de okay yi ni nyina no okay 0201944485 0554820910 0554820910 obetimi afre na onso de wasembisa aba 0201944485 0554820910 obetimi afre na wode wasembisa aba doctor ewaha ne moaye bi ewo bia no doctor ede ama bibia aye pepepe yo enti abusuafo apomode medwumedie ewa hinkan 93.3 FM so ena wasungu so awutie streaming live ewo Facebook ko search for hinkan 93.3 FM ne ye capital letters na kwhwe yen wo ho na share no bi nso enhu bi na leave comment wo ho afi yen WhatsApp ne SMS line no 0594841044 0594841044 ena homatrofo nso ayede fa yense misa no 0201 944485 ana 0554820910 so wasembisa bia wobetimi afre na wode wasembisa no aba doctor waha obeyiwa no doctor Mpacho wo minim couples bia omo eware ye no omo ye omo adwen se omo pese omo je omo ni kakra into omo no koye family planning long term there kakra for 2 years be sen komo after 2 years na we but omo yi no so be 5 years ni but they've been to so many places but I want him ma eno ne basa na yo inti me da say inti the etiefo we pese omo aso omo Dr. Mpacho hello Mpacho Wapomu den Kwa mi amesa. Mpacho udin ni baby a ofrefi. Mi de ma mi esi ka sesi Achim Swedru Mpacho yetiu. Mpacho my family planning. By at 2 times it's all why be. Mpacho I will say why a family planning year ben? At Kai year no family planning ben sa na we ye. Yeah, modest flower. Aha, ebenya beye mfie sen eno so won kai. Na me pacho o ye e na wo na chi wo ye family planning na na. Davi. Onwo da. Davi. Yo inti say your family planning method be brave. Inti de all kanu de edisha yawodie mu. E boy e wo ban for 10 years. Inti ehun be hia say obehu mfie dodo a we use sa family planning no. Because e do 10 years there say okoyi. So person o chef foforo na wa chef foforo. But after 10 years ni de intumi mbo ho ban. Inti say at least otumi hu say ye she ma me no menya mfie sei. Na normally ye she ma wa ye ma o card. A be kire
year ebe ye adwuma ne ewie na say year we wa besesa no nti me sure say o sa card no obetumi akwa na we hu so e bia time na so but normally need the nipa bia we family plan at least we hu say e bia ma year for how many years ni. Hello. What's it? Hello. Card no was 12 years. Nti na ye bisa say wan kasa why ye no mfie sen. Nti 12 years say was 12 years. Ebro ahe. 8 years. Nti eda so bo ho ban nti ehun hia so obeyi. Nti de ye kan say why ye family planning ye find say why ye de share ya wudi ni mu a eno nkyere say ebo ho ban against infection ebo ho ban against nyinsen but say wan hwe wa bra bo so yie na say o wan bo bra yi a obetumi nya infection foforo a ebetumi de nsunsuanso foforo e de abrɛ nti de mekan say nipa be re family planning na because nyinsen ban nti na fe omo ye bibia keke free range. Oh, kose. Hello. Hello. Mbacho Wapomu de. Kania me sem. Mbacho di ni baby afefe. Bidi akun kasefie yisa. Yo, eja bidi akun yeti o se Mr. Bidi akun se bra bidi akun ni nyina. Ni aye. Ni sister bi ko shezi. Be 1 year 2 me fancy be 3 years. After oku yi no, ye fie ma ate o film e se ni na man film na bezin bisa don ta se no kresa Ba cho ko se de hi bi o ko se o se 3 years de no o de se ne hi na beti okay yo ye da se enti enye no ntia nti de atie ne se de ye hye no ye rubber na eduro wo mu nti eduro no na ebe ye adwuma for 3 years so eduro no ye adwuma wie pe de aka ne ye rubber nti rubber ne hye ho ano enye o hwe de atie ne se ye nipedua no ye obi okra we nya accident ni dompemu ebu nti ye de dade na hye dompemu na e wo ni mu forever enye o hwe obi wo ho a wa ye hole in heart operation dade na ye de apempam na dade ne hye ne kuku mu nti nkrofo bi wo ho say a untumi ma ne ntwa CT scan ko dade ne betumi nti say foreign issue body bi hye wo mu a eno nche say eno na me ye sure say e bibi foforo anya no kra bacho you. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pastor Wapomu de. I want me a message. Pastor di ni baby afefe. Your friend of fire. That's free above. Yo, o fire on Pastor yeti o. The doctor na si bebre. Na message na say yankwada na aba na omo use family plan. The word family, the promotion definition of the family. Na kakra mesa say bi omo say omo san kwada no kwada boni wo mu. Ade ebeboa pa na aye natural method no. Na wo say gitimi ma teachings no echo out. But natural dey any side effects. Enu no ye body nyina I was side effects. And say a man be pray use to no. After so be enter the menopause no. Emu yare bebre. Nenso science for na say medical health no. Essence was so old no. Untimi cancer engisi. Nti ebesre mo. Samuba say ya. Kadi enyia pa ye natural method no. Ono momudi eye na mafuto kakra me matitru ye mofran kwada no die. They should stay out from sex. Especially they should not accept gifts from adults. Other than that, this gift will lead them to sexual abuse. Yes, right, baby. Mummy check your mofrano. No omunchi omo every sanema will. You got a family plan in there. Family oba no okun and on your family. Na sabi me akwada me go school am 14 15 years sir. Me papa na me mama na toma me di. Eh then am use family planning. Me family she mama ase. It is education na ba no. Ye educate your mofra no especially girl child.
na ɔmo ntumi ntwe ɔmo ho firi sex ho na nti saa ne yɛde nnuro no yɛbɔde kyerɛ ɔmo a hwɛ mɛsrɛ sɛ ɛtɔre bi a nkwadaa ɔmo adi 14, 15, 16 years moba ma ɔmo ɔmɔden na ɔmo nka ɔhaw anaa afutuo ɔmo nyɔnko maa no ɛde ma ɔmo. Eja no de enkwala na akra mpo no akwala bi maame timi so ne nsa maame na be family planning ma ne ba nti eno ne de efrifie ehase efrifie yesra ofo no wa e pomo ne pa cho yo ye da se pa omoda achinti me da se yo yenso ye da se pa yo Kose 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 Ubetimi afre na so ode wasimbisa aba doctor ewa ha na we you no. Hello. Me ba cho Wapomu den. Acho me alense. Mbacho din ni baby a free. Person the Gloria, person surgery. That's also the same. Gloria, yo yetio. Person person bisa say. Me di kaye family 5 years den bi. And I me ye na mawo me ba no 4 years. And I must now 4 years 3 years die. And person bisa say oh yes ha edin so san so bie wo ha de bebre wan na. So my year na masa for you be me pacho you. So be wo ha me yan. Me pacho you. Doctor T. Yeah that's it. So for badjumede so 0201944485 0554820910 so bet me afre na wo de wasem bisa aba Dr. Mpacho Frefobia. Yo. Me pacho. Hello. Wapomu den. Ewo mi amensem. Pacho din ni baby a free. Me pacho ye free ma cause, me free of us. Yo, mama cause pacho ye tio. Me pacho ma koye family planning be 3 years. Ana mejai. Bet ni menstruate 3 days. Nejai and also I am back at pacho then make me have. Pacho when you feel say? Pacho me was 30 years. Okay. Yo, yeah, that's it. So for badjumedi. Yes, so. Dr. Mpacho. Yo, inti be that's it. Inti Sister Gloria. We have family planning. Say the entire family planning say obetumi atete umbantem. Na we nya nkora dodo a ope na obetumi ahwe o. Nti wa wo hwa family planner we aboa. We 5 years. Na wa wo echire obanya 4 years. Na wasan so akoye 3 years die. Nti eno ano no. Emfa nsunsu boni bia embrel 3 years die no so ujai pe won say nyinsen foforo beba obewo emba dodo a ope na wetumi ahwe omo nti ne dodo a obeye no emfa nsunsu anso boni bia embrel nti your sister Akos who stop family planning methods no period ba 3 days last year can say so period ba between 3 days to 7 days are normal na any kwan say period no eba bebre nti eno de enye problem kra o period about 3 days once I was on once a day twice a day no normal any kwan say moja ne ba bebre but say bibi ntina also wo dream say how bra hospital na ye nhwe e bia na ya de foforo but en family planning no e betumi aba say ya de foforo and last meeting be kan say obi okra o ye kese a na ni period no I start misbehave na eteteko ni ade em say nsembisa bebre a aba no de yebema yetiefo aso atene say family planning no eye edwuma wa bra wo ye no okay nti wo yi family planning na say wo jaye a ensinyi nsen ho kwan bio nti nipa bebre bisa say na me ye family planning na me jaye na emba bio nti once our family planning no ya chirechire mu say pills no de bia na ebo ho ban bosom ba ko pa na ebo ban bosom ba ko bosom miensa pa na ebo ho bosom miensa nti wo jaye a bosom miensa na eda wenim no untumi enyem but and we no was say nyinsen den eba nti say nyinsen emba say wo ba hospital na ye hwe die nti anyinsen emba no e bia obe check na ne kunu sperm count na akolo nti say wan hwehwe mu a unhu obo de be che family planning sa so family planning de eye edwuma wa bra eye edwuma na u use no u jai use a na ne dro no efi onipedua ne mu okay em say meda wo fa ya wase em say wa ma contribution ye pa ehun be hia say yemba omo si so ye be kire omo se ne ebe ya ombe kura omo ho
na omo kodi mbema ne awarefo nkitahudie edi problem ebeba. But that notwithstanding no, there were a lot of problem ewo oman ni mu. Se ebia wonni apomudie afa enyeme bi wo ho a unhu. Nanso nkora we ya nipa dodo a eya abortion ewu fi abortion mu no edoso. Uko schools ade nkora na ye edoso. Nti ehun be hia say ye be kire. This is public education. Say you can't family planning now. It is different from contraception. Nti family planning is for the family. It's for bani bema mwawari and that's omo ti ase. Na omo pese omo wo bra omo pese omo wo. Omo titi omo ntem embani ntem bra omo pe. Nti no ye family planning. But contraception there ewo homa obia to me a contraception. And I'm bedin kan say indro na idea contraception cramp no. And yet family planning nkwa na ye use it for. Obi oho a onye family planning. Nso ne yare bi no ebi hia se be ma ne pills. Ne yare ne be hia se be wo ne bosum miensa panie. Nti my misunderstanding oho indro na ye de ye na ye ndwin se edro no enye ana se won sunsanso bone. Eti se para, eti se bruffing, eti se wenya malaria ye ma odro. Nti bi din kan ka se obi o fibro na oblidi cramp a bosum miensa panie na ye di treaty. Ema moja no den etwa. Nti wo ho omfaso bebre saying the social use of it na ye hu no. Em say ye tena hei ye two nkrofo bebre fu say post no 2 no. Ye using no regularly is for emergency. Nti no ye public education ye de ma amanfo a ye gidi say eboa omo. Say last ye tena fidie so e kan say prevention is better than cure. Ye kan say who you see family planning na and born who buy against sexually transmitted infection, just a condom. Until you can say who you see family planning no now would you say one him and until who ball bra aiding how who bet to me HIV/AIDS, who bet to me syphilis, ning na yen tretra ye de den, ye de my man for na ubia atiasie. Say the fact that who you see family planning in tre say want to me fire refufro. I say oh ye den, who ball who buy. Inti okasafa natural family planning home. Say eno de any side effect bia eyampa so enyampa natural family planning was side effect natural family planning no embo ho ban against infection enti obetumi aye natural family planning but obetumi nya HIV/AIDS say one hwe ho so ya obetumi aye natural family planning obetumi nya yare foforo afeso ye ka say natural family planning no ni failure rate no was because nipa bebre ennim use nipa baku bi pe na o period no regular pa omutumi timing nipa bebre na wo ha mo period no ye very regular to omutumi timing nti eno failure omo bebre se obebo ho ban na enfelu na wankonyem na wankodwen se mekoyi na nkofa nsunsuanso bia bone bia ambra no anka wo bo ho ban wo kwan bi so a megidi se ebebo apa nti efutuo no ampa ekoso ye mba na omo nware ye no omo ntwe omo ho e friend abstinence ye friend natural family planning there bi e friend abstinence abstain from sex. Se bibi nti na se eba ne se akora bi wo ho abebi a wedu no wo ye ne hwia enye ye ti se wo prescribe eduro ma no a wo de bebo ne ho ban nti wan hwe na akora no be ko school no nyin se no de beba nti no ye social problems are ye face say we have to take bold steps to address these problems. My nkata ye ni enka se nyeme bi enye den enkoso ye mboa the population nti wenum na ye ntrehtra ehu hia say ye be masa ntrehtre no na etiefo nyina ate ye ho ase yo Doctor Yeda say ye pa busuafo ya pomodin Mmere dwumedie e wa henkan 93.3 FM e na wasungusu a wotie no ene ye be hwe family planning ene agency misa bebre megidi say wonso no wanya answer to your question de bia etete wona wope ho anu yie no megidi say wanya anu yie bia wope no eno nti no mesa ko doctor wona doctor ede ne final words egu ho amaye na afi yo intimidasi say na wotwi a etwemu ne na wotwi nyina no yedi nkomo bebre yakasa afa infertility ho say awomba de na obeye kwan a obetu yakasa afa menses ho period emba ye ni ade etu amanfofo bebre yakasa afa mba nsuogu
vaginal discharge the ye ode pua the ye ode pua the ye candidates music the ye gonorrhea the ye gonorrhea so ade be brew and then so ya kasa for family planning no nti we nyina ye education ya de ma population no ebi wo ho na nsem kitwe bi pe na on ye den on ti ase so na mefidie so na wachi ase na brabo aye den esi nipi na wenya enigye ewo abrabo mu nti ye bo ne tofa ne nkyerɛkyerɛ ya ye nyina no ye se nyankopɔn sɛnea ɔbɔɔyɛ no ɛne edwuma a meyɛ sɛ meyɛ gynecologist no mehwɛ emba nti nyankopɔn bɔ wo ba sɛ ɛde mfasoɔ ɛbɛbrɛw nti ndwuma a ɔba wo mba yɛ mu no edi no yesua adeɛ wɔ ho bebree ɛfa awo mu no ye kan sɛ adeɛ baako a ebetumi aha ya wo ɛne yɛ ɔba wo mfie nti yetu amanfo nyinaa fo sɛ wunyi no uko school woyɛ adwuma wobo degree ni nyinaa no na awo no so woyɛ den wo de abata ho sɛ na ɛbɛyɛ a enkodu baby na afei na ɛho ayɛ den ye ka sɛ number 2 adeɛ baako so a esi nyinsa ho ban ɛyɛ tube no infection nti sexually transmitted infection nti yetu amanfo nyinaa fo sɛ bibi nti a use condom sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ den ɛbɛbɔ ho ban because wonya infection na affect tube no na se tube ni sɛ a ɛno ano no bebi ani ho akohua no bɛfa akwakohua bɛ ma ne ho nsuo no nti ɛba ne sa ebi a ectopic ana sɛ wobɛkɔ akɔyɛ test no yɛsi wo tube na yɛ den a block ana sɛ asɛe sɛ tube ni block a yɛntumi nhuru mu yɛntumi yɛ ho operation ti sɛ IVF a ne bo so ɛyɛ den na afei yaka sɛ bibi ni na sɛ yɛware na sɛ watwɛn bɛyɛ afie baako na sɛ nyinsɛn no ɛmba yɛ ka sɛ yɛ bɛrima na nyinsɛn ɔbaa but ɛyɛ ɔbaa na ɛda na di sɛ nyinsɛn aba nti ɔbaa na approve bɛrima fertility but ɔbaa deɛ anka ontumi nyem nti sɛ wohu sɛ ɔbaa nyem a na kyerɛ sɛ ne kunu anyem no nti ɔbaa na ɛda edi ɔbɛkare nyinsɛn no na wakyema wo ama yɛhu sɛ ɔde ba aba wiase nti sɛ bibi ni na sɛ nyinsɛn ne mba ɛyɛ na yɛ dwen sɛ yɛ ɔbaa no nso yɛ kan sɛ ɛyɛ bɛrima ne mbom na yɛ sɛ yɛhwɛ ne first because yɛ ka sɛ infertility no 40% efiden bɛrima no irrespective of sɛ wawoda because yɛ kan sɛ bɛrima deɛ yawo bebree o nso mba ne pɛ na enim sɛ yɛ ɔmo papa ana sɛ yɛn yɛ ɔmo papa bi also obi wɔ hɔ a wawo 5 but abrabo mu nsɛm yare ebe mu radiation so akɔfa light pole bi ase na phones ya ye using adeɛ yi microwave ni adeɛ ebia na bibi chemicals a ye spray nduaba so ni adeɛ ebia na bibi asɛe nti na sperm count no asesa but na ba 5 ɛsɛ bibi na sɛ nyinsa ne mba no na yɛhwehwɛ mu first sɛ problem bi wɔ hɔ a na yɛasɔ ano problem bi eni hɔ a na afei ayɛ den yɛhwɛ ɔbaa no nti ebusua asɔre enua yɛma yɛnsusu sɛ nyinsa mba na yɛ de yensa kyerɛ ɔbaa no so emboa ma mba no omani yɛ den enje e kasa fa vaginal discharge ho e ka sɛ ɔbaa sɛ bibi ni na sɛ nso fi wase ba de ɛbɛma we hu sɛ yɛ normal ni de enye normal no yɛ kyerɛkyerɛ mu but nso na sɛ yɛ clear sɛ color wo mu a enye normal wase kekawa enye normal mpampan wo mu a enye normal sɛ mogya fra enye normal nso anso agugu wase wa bra nso efi wase ba anaasɛ mogya franso na anaasɛ woni be mechi akra na yɛ wɔ ya enye normal sɛ yɛhwehwɛ mu na yɛtriti wo sɛ bibi nti na sɛ waba hospital na sɛ nso ogu a buiwa no na ka sɛ doctor nso fi mase ba men ka sɛ doctor menya white because ebia na wo de no enye white onye wo de pua ɛyɛ gonorrhea nso wobɛka sɛ menya white na bia na doctor wa tro white drama wobɛkɔ no na yɛ den enko nti yɛ kan sɛ bibi ni so a menfere bra hospital na bɛka na yɛma weduro but sɛ yɛma weduro na sɛ ankɔ ana sɛ ɛkɔya na asan abadia insist sɛ wokɔ hospital bi mu a yɛde sanso no bɛkɔ lab na lab akyerɛ sɛ ɛdeɛn na ɛwɔ mu ɛdeɛn eduro na yɛde ma wa ɛbɛyɛ den ɛbɛkɔ afei so yɛsɛ wo yɛ ɔbaa wo nyi na sɛ wonya discharge a wokɔ hospital ama yɛnhwɛ wase na yɛnhwɛ sɛ deɛn na ɛwɔ hɔ nti a wonya discharge ebi wɔ na yɛ cancer ebi wɔ na yɛ bibi foforɔ a ɛnyɛ wo de pu asɛm na yɛhwɛ na yɛayɛ ne kama ɛndɛ yɛakasa fa family planning ho yɛkasa family planning yɛ duro te sɛ para te sɛ bruofing yɛakasa fa contraception ho yɛkasa ɛdeɛ nigye bebree ɛba abrabɔ mu ɛdeɛ nigye bebree ba ebusua mu
in the community utumi tete wo mantem utumi hwe wo mo usika esun odi because utumi planning wo family na the edi planning family your natural your artificial your contraception nti ni nyina ka ho ma ne bua ni nyina wo adwuma edi but ye twi adwi gina so say bibi nti na so your family planning na so wodwin say unya side effect a bra hospital na be report so report a yen ye be hu so edro we wo start ye nche nti na ye wo sa no ye ma abosum nsia ebi obeba bio no ebi a won bio kura mpo na wa be complaining ana say ye hwe na say efi eno nti na wo complain no eba dia yetumi sesa ne ma na wo choose die emfa nsunsuanso bonding eyeden embrel but na ye ko ye family planning methods na ye check and pressure na ye weight ni ade nti ye wo ebi obi ane de otumi use nti obi wo ho na say or pressure na so be family planning method ye wo de ma ho na ye wo de any kwan say wo ye den wo use nti ni nyina ye hwe asana ye de family planning no amamo afi ni kra no ye si family planning eduro no eye edwuma wa bra wo use no nti se wo ja use a aye na edwuma ewie efi wo mu nti se wo ja family planning na se bibi nti wo period mba yi bibi nti nyin se ntumi mba tu anamo na ko hospital because eno nye family plan we you see ewie ebetumi abase eya de foforo na doctor hwe ni ntem na wa ye amao mi di twa to no we can say your family planning long term or your short term or esuno bia ni na ni da so any de obe use na nso de friend emergency contraception obi can 75 ebi e post no 2 ebi e lydia ni ade eno ye use for emergency say ya rape obi say ya incest and I say we use condom apai wako party bi weninda eno na ye friend emergency but say what I use say only bemede bia na we use bemede bia na we use dia upra ho because in drone e wom no ya mbo ne say ya nye ne say ube use no de bia nti etie for yen hwe na yen hye ne nso Jo doc ye da se ye pa wo bre adebia wo de ma yen enchechira eti se ye ni eso na ye ni nso age ye pa fizempempi no de ameka ne se niema se ni ki etueska na ye dinya nenso ahenkan etiefo ye de mamu free enu nte ya kwenya kese pa doctor nso wa bote wonyanto boase echire yen na no ate menka doctor no ate ponya daje ni abotre cheche bibie mu ma yete ase ye ne ka nse nyame ensure doctor pa na me science so de aka ho say doctor say the dameka no oye gynecologist a owo Comfort Teaching Hospital enu nti no waba Jubilee hospital ewo da ha sei bosome en wo bedie megidi ye sem zaka na wotwe na doctor ekwo enu ntina fie ma wo hawo no enka wo so ebia na specialist say no be hia bi no na ache ebia be hia bi na je se wo faka ekokoforidua we the doctor waba wanim he ya waba wona ase he ya bomodia na ko Jubilee hospital okwa emwa bia esese doctor de ma obia no doctor de bema o wa abotre ema ne patient obenya adaje ene watena se etie wonum asem examination bia wo so ye won ho bia wo be ya mawo ne esese wo ye de boawo obeye edi aboawo se ya wo se ye wo memu o hawo bia wo ho se eye fibroid se eye moja na etu a wonte ase se de ya boboso ne ma no bebre ni nyina wo de woni wukunko ukunso na ewo problem a wokwa ni nyina doctor behwe mu mienu nyina kama na emwa bia esese doctor de boawo na mo nso mowo efa mo ho efa mo ba no doctor aye ede amamo intimesre nyame ya adoma doctor ogusua ewo Jubilee hospital bomodia na kọ emma akwenya wei ensan wo ho na daachi bi no emenu wo ho afen so entwen emma doctor enko na emefra hinkan hotline emeka se mpacho ensuo bi gume intimi panu aduro mesremo ahinkan ha gynecologist biara eni ha ahinkan ha omu nyina eye media personnels health worker ana se doctor biara eni ha enti yebesremo pa ebia me na abeka se ebia me ye nurse ni nti ofre me ba me so menya gynecologist etime pa acho akwenya no ebre na enie bomodia na ko Jubilee hospital wo kompo na sempo enye wo mmemu enye ade bi efa
wo reproductive system ho na wo kunsu ni problem bia na mmom ye general ade na eye wo na opese wo hu doctor na so show na se hu behia se wo betwuru nura ma na se wo de wo be ma obi foforo doctor foforo hwe wa ni nyina doctor ebeye de ama wo nso apomuden no etimi SCP na esita dwumedie a wo tie yi eye apomuden Mmere dwumedie e wa henkan 93.3 FM eso ye de bre ofia de bia bra donko abo e kosise no mienu ebebo de apemu enu nti no bribia abomoden se wode wafidie no ebeto ha na yenwuma ye die nyina no watimi etie bi fisa ha de enipa nkoa ene yede ebre ye netifo na meka wo se nyame ya adoma echina nwumre odonta ban dwumedie no yede bebre mo last weekend mi amaso na this week de me hye wunkran se nyame ya adoma echina no ebeba so live and colored ye boa ama ya ware no etimi aso ye boa ama bibia akopepepe ewo ya ware a ye ware mu niam na nka wonte ase wa ware mu ni nyinara wo beti ase wo benya honte ase ewo odonta ban dwumedie esunti hia menyame adoma echina 10 to 12 pm na ye for odonta ban dwumedie Mmere wo na ma wo so wawade no aye krabehwe na wo bi nso ahyemu woni wukunu na wasuamo afi nso mekai wo say Awurabena catering and bakery services here wo Frimpong stores wa Madarina hotel enim wa udru wa me say eye hot oven ade bia wo pe bia eye hot say ye meat pie say ye cake say ye cookies say ye pizza ade bia wo pe bia wo be Awurabena catering and bakery services wo benya bi e wo wedding cake birthday cake ni nyina wo bana be place you order ye be ye na ye de ama wo fefefe. Your number ni 0546827329 0546827329 enje bia na yesi July mu enu nti no July bonds yesremo on starting am place mu orders no for birthday cake no surprises no mo surprise mo yire no ne mu kuno no ni nyina ye twen orders no ye da mo ase dwumedie no ye bre no enya ayebe enu nti no da se ne ye besanso ehia baba.